došla danas da se družiš ili da učestvuješ? Da učestvujem. I koji sport je u pitanju? Fudbal. Aha, jel voliš fudbal? Da. Treniraš? Da. Gdje treniraš? U Borcu. Treniram i Jaco. Aha, hoćeš nastaviti i dalje da treniraš? Da. Jesi li pobedio danas nekoga? Pa nisam igrao. Dobro, nisi igrao. Ajde na teren pa te pratimo, važi? Da. Ja sam ispred Fudbalskog saveza Moravičkog okruga i Fudbalskog saveza grada Čačka. Sudim ovdje ovaj turnir deci tu. 4 ekipe koje su, tu su Škola fudbala, Borac, Sloboda i Mladost Radost. Dobro, pretpostavljam da su skučeni ovdje zbog malog terena, ali su pravila ista. Da, pravila su ista, fudbalska su pravila, nema veze što je dimenzije terena, koje su dimenzije terena, ali pravila su fudbalska. Recite mi, i da li među ovim slatkim mališanima ima nekih budućih profesionalnih, da li se može... Boga mi može se primetiti da ima i budućih profesionalnih, najvjerojatnije profesionalnih fudbalera, vidjet ćemo da li se za to, za reprezentaciju Srbije trenutno ili za neki veći klub u inostranstvu. Ti si ovdje u rukometnom klubu, tako Košutnjak? Koliko dugo treniraš? Pa skoro sam počela, jedno mjesec dana. I kako ti se čini? Pa mnogo je zanimljivo. Tvoje drugarice su otprilike tu tvoje godište, da li se lepo i družite, jeste se upoznali ovdje? Da, poznajemo se iz škole većinom, ali upoznajemo se iz drugih škola. I reci mi, po čemu je rukomet onako poseban, je li to baš lep sport za devojčice? Pa jeste, nema mnogo, nije baš grub sport, mnogo, ali baš je lepo. Ste imali već utakmicu, jeste igrali? Da, jesmo. I koji je rezultat? Pa nismo brojali, ali smo uglavnom pobedili. To je najbitnije, jel tako? Da. Dobro, reci mi, zbog čega si se ti odlučila baš za rukomet? Pa meni je tata trenirao rukomet, pa mi je rekao, ako želim da treniram, ja sam željela i eto. Dobro, hoćeš i nastaviti dalje? Naravno. Devojčice su uglavnom, to je godište 2005. i naviše, mada imamo i prvi klub, mi se takmičimo u prvoj lizi Zapad. Inače, ovo su deca podmladak. Mi smo došli danas ovdje do Veličamo, predivan skup i zahvaljujem se stvarno Kancelariji za mlade nove organizacije, ovo je nešto predivno, tako će isto biti i u nedelju, nadam se možda i još bolje. Eto, to bi stvarno pohvalio neizmerno Kancelariju za mlade i normalno grad koji podržava ovu manifestaciju. Škole dolaziš? S prve novembra. Ovdje si danas došla da se družiš sa svojim drugarima, pa evo, reci mi, jel dugo treniraš, voliš da putuješ i da se družiš? Volim. Lepo je ovdje, ima puno drugara. Igrala si ovdje odbojku? Jes. Zašto baš odbojka? Što si se odlučila za odbojku? Pa lepa je odbojka i zanimljiva. Mi danas ćemo ovdje pokazati jednu od 3, u stvari od 9 škola koje proučavamo u okviru Buđenkan sistema. Danas ćemo pokazati jednu školu za koju važi da je žena izmislila. Tako da može da se razume da su i žene borile se da prežive i protiv napasnika i tako dalje. Upravo to sam htjela pitam. Danas pričamo o rodnoj ravnopravnosti. Žena, kažete, je izmislila. Koliko su devojčice uopšte zainteresovane za ovu vrstu borilačkih veština? Pa znate kako, ja odgovorno tvrdim da su devojke mnogo bolji praktikanti ove veštine nego bilo ko od nas muškaraca, jer nijedna devojka neće da pristupi tehnici ili principu sa snagom, ona će da pristupi sa tim svesna da je slaba i da mora da iskoristi slabosti protivnika da bi preživela i mozak. Tako da mnogo puta mi muškarci padnemo na to zato što pokušamo da iskoristimo našu prednost, ali naravno devojke imaju
mnogo veću prednost od nas kad se priča o majstorstvu i o količini znanja. This activity promotes youth activities to address gender equality and to promote zero tolerance against violence against women and domestic violence. I kroz sve ove aktivnosti zapravo se promoviše rodna ravnopravnost između muškaraca i žena i promoviše se koncept nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje i nasilje protiv žena, nasilje u porodici. It is important to speak about this in early ages because children are growing in an environment of prejudices and pressure. And boys, even if they are kind when they are small, they grow in an environment that promotes violence as the manhood value. And I think it is important to change this as early as possible to promote love, understanding, freedom and equality. Važno je govoriti o toj temi danas, u današnje vreme, zbog toga što mlada generacija raste u jednom okruženju, raste u sredini u kojoj postoje brojne predrasude, u kojoj postoji snažan vršnjački pritisak i zbog toga je važno promovisati jednakost, promovisati nedopustivost nasilja i u ovom okruženju u kome se muškost promoviše kao fizička snaga. Zbog toga je važno te predrasude, stavove i ponašanja promeniti u ranom uzrastu kod dečaka. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost na čelu sa potpredsjednicom vlade, profesor dr. Zorana Mihajlović, podržava i aktivno učestvuje u svakom projektu i aktivnosti koje za cilj ima unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja devojčica i žena u Srbiji. I danas smo u Čačku da pošaljemo snažnu poruku da se protiv predrasuda treba boriti, da takozvani stakleni plafon ne postoji, da devojčice imaju jednaka prava za rast i razvoj kao i dečaci. U ime države koordinaciono telo vodi projekat Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama i naš cilj je da pre svega pomognemo ženama žrtvama nasilja, da radimo sa počiniocima nasilja, ali ono što je najvažnije da radimo na prevenciji nasilja, a to podrazumeva pre svega rad sa devojčicama i dečacima. U svakom slučaju, evo vidite na samom ovom trgu devojčice i dečake koji se zajedno igraju, koji se zajedno druže i to je znak da i na nekom višem nivou može tako da bude. U svakom slučaju Ministarstvo za omladinu i sport podržava sve ono što je i sve što se ulaže u razvoj ženskog sporta i dokaz za to su u svakom slučaju i ove zadnje olimpijske igre gde čak mislim da je naša deo ženske ekipe bio mnogo brojniji nego muške i normalno i uspesi koji su naše devojke postigle na olimpijadi i naši klubovi koji se inače takmiče na međunarodnim takmičenjima. Ovo je akcija koja zaista ima višestruki karakter. Sport je na prvom mestu rodna ravnopravnost, sport, devojčice u sportu, kako se već manifestacija zove, i moramo zaista voditi računa o ovim segmentima društvenog života, jer naše društvo mora da ide unapred i mora da se razvija, a na osnovu ovakvih manifestacija i događaja mi samo potvrđujemo da smo na pravom putu.